Dia ada buat content, dia jadi fitness coach untuk Mid-One. Because Mid-One obviously dia dah main dengan international team, OG semua tu lah kan. Secret. Apa beza Western dengan Malaysia? Dia orang tak ada the department yang betul-betul fokus kat fitness. Tapi kat Western, I would say macam OG ke Secret ke, dia orang ada the gym, the fitness instructor yang jaga mental health dia orang, and nutritionist. Nutritionist ni, bagi I fitness dengan nutritionist ni penting lah. You tak payah ambil nutritionist pun tak apa. You ambil fitness pun boleh je. Tapi sebab fitness tu pun boleh buat macam dia tahu apa yang perlu makan ke apa ke. Sebab makanan bagi I penting juga before tournament. Sebab before tournament, mostly kalau player ni, dia tak boleh nak fokus. So sebab apa? Sebab cara pemakanan ke apa ke, sebab tak cukup tidur, apa semua. So dekat sini fitness ni lah yang membantu you untuk fokus lagi cara your performance lah.